Soalnya otomapan raikom pinang jipu aputak perang kemai kang nipon. Lason si pria ciklo ni pioneer kebani. Soalnya song atum cingrum petpen perang kemai kepapon. Lason si bangso perang kemai long kacetong dun. KAWJF, KNCA, Rasinja song, Karbiang long Mohila Samiti, KLA, BJP Women Wings Forum, Karbiang long Mahila Congress, lapen kaprek suarlo song atum cetong dun. Tangti perang kiamai long kaning jepon alang nitu malam tepenle nonang ton pen arju pon senang. Si kado be pansame media bitung dumhan akero paper peglo pini ni tum tong sekot pen labang so amai mate la so discussion program on itum thanang ko kalam theke la pohelo non hejong same iruyang bong cheklo jonang bong si itum sorlo akisung bang aphai nang ke bat pe ka joini sini itum pini bangke sorlo ham phang song doan lapen political party sorlo ahin pen mate women's wing ahin doan pen same hang pon lo la sike hang pon ateng pen ke kado be chetong et lo ladak bangke nanga chetong onde bangke peni cholo PHRC tum bang chetong ne dalo alang tum ko pe kisung gatura pen lo ne stame kado be tum da et lo da KNCA tum tame dolo president secretary pen chenglo a team la pen BJP Mohila Morcha pen same dolo la pen Congress Mohila Congress pen same dolo la pen organization so lo song me same Rasinja song la pen ke Serdihun Serpindeng la pen la medamai la pen Mahila Somiti la pen ke dola ma KNCA tum dolo la pen aipua tum tado pen party hin pen bangke do erlo kawe bangke is ke hang pola teng pen ke son velo kawe epe chosi tum bang ave darlo nasi e prang dola ha so por hon pa chitong e pansin tum bor ipon lo nasi pinia bangke ni tum sorlo aisu kisunga bangke kacholang rem pen kapithi la pen osomar to phan chai labor hin pen osomar hem to bi pon po areng kapaso pen konane e rep pen murder death la ha kes dopik ani silong sia ghomta sinang bat bom hala so isu long bang ko mane hang phang song klem bong bong ko mane asoro song tum klem bong bong la song si do o same non bang ke la hai isu bang ke ni tum soro chingrum pet si non bang ke la hai bang chi song ponji la pen kupia ka chi song si tum chi song po naing ma la pen kupia bang si tum sai deng naing bang pini ni tum la bang so ka ching vai apa program bang deng kon lo la si non itu malong ado we president da do et lam the sab president dum antame nije ponji hala bang li tum arju ponna to la se choro iglo nang li tum aphan kado ko be media person da an phan tame da pen pini la so kaching vai long a discussion long crime against women and child labor ko la so puthak la so initiate women forum atum hans tame choro la pen da ka chitong kado ko we song do an political party women wing do an atum hans tame choro lo la solam nilitum adiding pik lo ke matha na pending ke ha jalada penang an issues do eja common issues aputha ka bangke sorlo asong do an lemrap pette ko la so ning khang ke adiding pik la si chuhet la sorina rong pipia ke so sitame nili dumta dolo hasot ke dora pason si dolo si hala so hut pen tame si ning arlo pen ning ipung la pen si kachito thek nangji ko hala so ke matha lahai hui pen sta mene tum mathalo chibirta pen pini laso kichun pon thek la bangke isi sorlo ka chesonga pan isi ke mesena thek sini tum chemathalo la pen ladak non thek long lo je karbiang lo aprang ke litung kapre state kapre det alam se chethan sta nona bangke jase met karbiang lo masi violence against women sorlo pan aniwang ke chok ke theng ke pathi ka cholang rem laso bangke lit parlo extreme level si dam juilo laso pochi nona bangke litung sorlo pinidak litung penangan kachingwai jutjelak chingwai non chingwai thola si penangan a points apthak ni litum isi common consensus a points amukha bangke mo ansu sakona lituman pachini thupo si pinia bangela henlo je karbiang long adang pi ladak song doan party doan la pente society mad hamphang along sitame penangan ilitum isi bangke awareness ka chipineng ta kenang sop alertness ke doneng ta kenang sop lapen ladaka bangke sorlo tum si kachere chotnang ji la sonalam takali je pini sopin so tum si lahaya crime bangke jasemera bangke keklem si theklo
la sahala haya crime ke paklem klede je phan pulutang te ladak arpu ladak anutin name responsible lo dagali tum komane sorlo som si sorlo akisung puthak ningji chopnang ji lakali la tame sorlo kisung mane kupilo society along isi abema rason si dokok lo la so posi la hai hu jong si pawenang ji pulutang te ilitum ladak jasmet law and order hin benstame district administration hin pensame la so bang jasmet a cooperation bang donang ji criminal aphan prabjin pen ke nep la pen punishment thi he ka por pensame la so punishment ki pi nang ji aphan sini litum demand ponji athe theglong lo penana case bang ke criminal atum jokpong ajoine chiklojom thom pen lo te ki jok lo po ajoine pen la hai encourage kelong sitame doko la so posi la so fast track court along prabjin pen insai si criminal aphan ma ke si sodak punishment la sitame donangji la pen ilitum wrong rup ajo sitame la so ka chelang thekji aphan bangke haladak ilitum wrong protang te dak wrong asar doji wrong basapi doji la se hala hai hoi methang arong along sitame la so si awareness yuda tum han same pinsol lo so pan me si awareness ili tum chipi ponang po je la som otang no kam le chuklem lo tang te so dak pen la so kang sai do kok ji pol hai we alam the same ili tum chipi ponang po la pen jasemet non penang am isia bang ke jong silang dam et lo tang te non la hai crime nang ke bat la so crime nang ke bat along lang dam pol tang te hina bang ke la hai jaga bang ke phone misuse pen same jaga ke do kok lo lalo lapen eso na bangke poverty kidu ka joine pen kichulong le joine pen pinia bangke penang an ili tumak somar sta me ka heno som do koklo pen arjan lang no som sita me ke klang bang do koklo asil hai hui arot cost do selang dam botang te dake poverty is the main cause di laso kisung a joine pensi kidu ka joine pensi pini bhara hem kido somar sta me odlang no ka chukle malam he klang pini ke viral video hisita me ke klang lahai konat lo ইয়ার গুরিতে যদি আমি চাবলৈ যাওঁ ইয়ার আমার মেইন কষ্ট হৈছে এটা দুখীয়া হওয়ার কারণে আর্থিক অনাটনের কারণে আজি বিশেষকৈ alam the samya report long long la pen organization manager tong don do an tum sorlo amai phi tum ben samya report long long je pini ni tum la karbeng long men justice forum hoi pen organize si la bang so sorlo ka ching room sorlo kisung along che dan ra pen nang che song ra pet nang asiang tong pi ra pen nang pu mai ni tum la bang so ka ching sai mai long ka ching vai mai long tum pini padu pon pat bang ke ju jelang tapi na an ke ni tum long lo la pen ko song si tum kar biang long long la hai asai lang no atomon lang no ot lang no abang ka pawir pon pamit hagi phan bang ke ni tum ching vai pon bom lo la pen e prang same no na bang ke tum sorlo thur pak sinon bang che song pon po dak ke ni tum ke party alam chipu pelo song alam chipu pelo ko mane ko pini alam ni tum chipu pelo non ke chok che bang pho phan pute non ni tum ke political pe non organization pe non isia ken kam nang hir si tum non che song wanang ko la se kar biang long rat phani tum pugi bang ke ko mane rong asar ko mane akiase ko mane sorlo song hala nang ni lo khai long ri ka chipa mesian dia long bang ke itum non ke thur pak si non ke claim nang ji people lo pulote itum crime ke bat bom lo sorlo tum hana crime bat bom pulote itum khai ke kaching thur ka li ke chanji ka li ki vir to var se dam bom lo la so posi ni tum sorlo ke pini ke sop sentiment ase ni tum ning duk pi public tum ko pen tok bom ko pisi sorlo so tum an ke rap an social viral la or lang nol hai do clip ko solo ni tum pupo ko ana ba no ni tum pudun po bang ko an pasi ni tum memorandum pi po bang ko an pasi ni tum chesongon po kumane pini konania song chesong wong wong kumane pini bang ke kumane memorandum pi wong wong baki tum ye ke langkang nek dun choy la son sai de la se amut lam sino etinge pulo ka do ovin tum sorlo song nang ke barlo la se kar biang long rata chiri chire non chire re pote dangai tu di meklong lang lelo muni lang lelo ni tum ke non bang ke la sini tum district administration apen law and order phan samene tum channel pini ka do ve chesong hoi ba se ka chetong hoi sorlo men ma chena to han pulo nang le tum mo heta no tin stame a comment mate a message alam the bang nang le tum han pu pon lo law and order tum akang sai bang prap nang ji district administration pen alang tum akja kong charge nang ji Karbiang Long Autonomous Council pini BJP ta hai pina pe Congress ta mai pina DKP chasi thai XYZ party nang le ta hai sa party pulang ri sorlo phanake rai kom mang nang le tum pini pina penang bong nang le tum so dak arot pangchong no Karbiang Long Autonomous Council
non do bom pen atum sarkar pen tamelo so dak aron pangchong ra so arlo ke roi kom abang nang litum pinot pivek nang bola ke pini pena bang kali pote pini kini tuma sota pupo pena pena tuma sosi phoji pini kinang li hema sorsi kisung phoji pena penang li hema sorsi sung phoji hala soang deng nang kili pan der delo Kasi di retom kado ko bi pen si pini ke so lo song doan all political party women aving pen doan pen sinang li teman chuning ri lo nang li tum prabjin pen step anon la so step ke na long si karbiang long so lo rata nang li tum long doji la si mitum la ang deng ni tum mga pini mga chingrum nang kok lo la sila bang so a platform na sini tum kado ko beta so lo so akisung an ke tum chisong pon pu ko sinang li tum channel pen di tum pen pangdak pon lo আজি কিন্তু ধ্বংস মুখলৈ আজি ঠেলি দিছে গতিকে ইয়াত এই ক্ষেত্ৰত মই এটাই ক'ব বিচাৰিছোঁ যে আমাৰ বৰ্তমান যিটো চৰকাৰৰ এটা পলিচি থাকিব লাগিব যে কেনেকৈ নিবনুৱা সমস্যাটো সমাধান কৰিব কেনেকৈ মহিলাসকলক স্বনিৰ্ভৰশীল কৰি তুলিব লাগিব এই কথাটো তেওঁলোকে দকৈ চিন্তা কৰিব লাগিব আৰু বিশেষকৈ ইয়াত ড্ৰাগছৰ ব্যৱসায় ৰমৰমীয়া ড্ৰাগছৰ ব্যৱসায়ৰ কাৰণে আজি নতুন প্ৰজন্ম কিন্তু ধ্বংসমুখলৈ আজি কিন্তু গতি কৰিছে গতিকে এইবিলাক যিটো মেইন ফেক্টৰ আমাৰ অসামাজিক কাৰ্যকলাপ যে ইয়াত বৃদ্ধি হৈ আছে ড্ৰাগছ মদ ভাং আদিকে কৰি আৰু ইয়াত পৰ্ণ যিবিলাক ছবি আছে এইবিলাক চব তেওঁলোকে বেন কৰিব লাগে আৰু য'ত য'ত মানে ক্ৰিমিনেলবিলাকক অতি সোনকালে ধৰি তেওঁলোকক শাস্তি দিব লাগে আৰু তাৰ লগতে এটা ক'ব বিচাৰিছোঁ যে আমাৰ যিটো চাইল্ড লেবাৰ কথা আহিছে আজি কাৰ্বি আংলঙত বহুত দুখীয়া মানুহ হোৱাৰ কাৰণে আজি কাৰ্বি দুখীয়া পৰিয়ালে লোকৰ ঘৰত নিজৰ ল'ৰা ছোৱালীক তাত কামৰ বিনিময়ত পঢ়িবলৈ দিয়ে গতিকে ইয়াৰ কিবা লাচপ উঠা বাংকে লিতুম ঠেগলং ডাংল আমি সকলোৱে গম পাইছোঁ আজি সুমিলা ৰংহাংপিৰ পৰা আৰম্ভ কৰি আৰু কাৰ্বি আংলঙত সুমিলা ৰংহাংপিৰ পিছত বহুত ঘটনা ঘটিছে চৰিহজানত ঘটিছে আজি ফুলনিত ঘটিছে যিটো নেকি তাত 13 বছৰীয়া ছোৱালী গৰ্ভৱতী হ'বলগীয়া হ'ল এইটো কাৰ দুখত সেই মালিকৰ কামনাৰ বলি হৈ আজি কিন্তু দুখীয়া ঘৰৰ ছোৱালী আজি এই ধৰণৰ বিপদ তেওঁ সন্মুখীন হ'বলগীয়া হৈছে লাচি লাহাই হুয়া পুঠাক জংসি ইলিতুম পাবি দেত নাংজি বুলতাংতে লাদাক বাংকে নিলিতুম চিংবাই bomlo stame jak kiribang deng lele lang hai stame isya rules munira hem osomar ki bidun la pen bihe ko somar ki padudun lahai hu ya tuman stame isi identification ba kenang so konada osoma la so details address la so bang donangji la pen hala ko masika chupi pon ma hala tum stame la so responsibility bang ke deng nangji non ason phulunia case jate dunorai kiba punorai jate সংগঠিত নহয় লাসি হালা হই জংসি পাবি নাংজি পুলতাংতে লাহাই হুয়া পুঠাক কাচুবি আতুম তামে পিনসো আর লসুস তামে লাসো এলার দাপো আমি থাঙ্গা হেমা ওসোসন সি চিত্রি দাংপো লাপেন লাফান আকিলে কেতয় পারতা চকচে আলাং ফান মেসেন মেন কিচু কেদো লাপেন লো পাচালি বাংসাওয়ার সাইজ তামে পিপো নাংজি লাহেন লো লাপেন আরো কি চকে ঠেঙ্গালাম অকল আজি সেক্সুয়াল ভায়োলেন্স এইটো হৈ আছে এইটো নহয় আজি ফিজিক্যাল অ্যাসল্ট আজি ডগমকাৰ নিচিনা যিটো জঘন্য কাণ্ড এহাল দম্পতীয়ে 7 বছৰীয়া ল'ৰাক এনেকৈ পিটন দিছে গোটেই গাত মানে একদম চুবলৈ জেগা নাই লাটা পিনি কাৰ্বি আংলং সিমানলো কমাৰলো পিনি মেঠা খাই জানাংব লাচি লাহাই হৈ যিটো মৰেল কাৰাপ লাচপ থাকে লিতুম টেং বেগ না ককজি লাচকে টেংজি আফান পুলতান তে লিতুম মাংকে লাচ এৱাৰনেছ Lasinitum cingwailo je arong tin awar tin stame lahai hui crime puthak ke khangji phat si awareness so campaign donang po la pen sor lo puthak da semet kilang rem la pen ke pathi hala so culprit tuman samit so dak pen la so kang sai bang donang ji la pen prabji nang ji kali product te non penaan a loopholes do আজি আইনো তো বহুত খিনি loopholes আছে যাৰ কাৰণে অপৰাধী বুলি জানিও 3 মাহৰ পিছত তেও কিন্তু বিনা দ্বিধাই ঘূৰি ফুৰে গতিকে এইবিলাক নেলাগে আৰু যদি অপৰাধী বুলি চিহ্নিত হৈছে কনভিক্ট হৈছে সেই ব্যক্তিজনক কিন্তু উচিত শাস্তি এইটো দিব লাগিব আমি এইটো আজি এই মঞ্চৰ পৰা আমি দাবী জনাইছোঁ আৰু ইয়াত যিটো ৰীনা ৰংপিপিৰ ঘটনাটো আজি 3 জনক তেওঁলোকে গ্ৰেপ্তাৰ কৰিলে কিন্তু সেই কেছটো কিমান পৰ্যায়লৈকে কি আগবাঢ়িছে অকল এইটো কেছ বুলি নহয় যিমান যি অপৰাধ
অপৰাধ যিমান মানে কেছ আছে সেই কেছবিলাকৰ আপডেট কিন্তু পাব্লিকলি এইটো জনাব লাগিব অমুক কেছটো বৰ্তমান এই কেছ ষ্টেটাছটো এইটো পৰ্যায়ত আছে আৰু এটা মানে কেছটো ফাইনেল ষ্টেজত আছে এই সকলোবিলাক আমাৰ ডিষ্ট্ৰিক্ট এডমিনিষ্ট্ৰেশ্যনৰ পৰা আমাৰ পাব্লিকলি এইটো জনাব লাগিব আৰু যদি কনভিক্ট হৈছে তেওঁ মানে সোনকালে শাস্তি বিহাটো আমি বিচাৰিছোঁ লাচি লালো পেন কাপড়ে তুমস্তা মেডলা নতুন আমি পাঠা নিলো না আমি অনুৰোধ কৰিম প্ৰশাসনক আৰু যে যিবিলাক তেওঁলোকে মানে ঢিলা দি আছে কেছবোৰক সেইবিলাক যাতে প্ৰম একশ্যন হয় তাৎক্ষণিক যাতে পদক্ষেপ তেওঁলোকে লয় যদি তাৎক্ষণিক পদক্ষেপ নলয় তেতিয়াহ'লে কিন্তু আমি ডিষ্ট্ৰিক্ট প্ৰশাসনৰকো আমি তেতিয়া কণ্ডেম কৰিবলৈ আমি বাধ্য হ'ম আৰু তেওঁলোকৰ বিৰুদ্ধেও আমি কিবা নহয় আমি ৰাজহুৱাভাৱে এটা ক'বলৈ আমি বাধ্য হ'ম কাৰণ তেওঁলোকে প্ৰত্যেকটো কেছত ঢিলামি দি আছে আজি ৰিনাৰৰ শিপিৰ ক্ষেত্ৰতো এজনটো পলাই আছে আৰু এই ক্ষেত্ৰত আৰু টকবাৰীৰ কেছ আৰু এনেকুৱা আৰু যিটো ছুচাইড কেছ বুলি কিবা থানাৰ ওচৰত যিটো এটা ঘটনা ঘটিল তেনেকুৱাকো এইটো ছুচাইড হয় নে নহয় তাকো কিন্তু পষ্টমৰ্টেম ৰিপৰ্ট এতিয়ালৈকে পোৱা নাই গতিকে এই ক্ষেত্ৰতো আমি বিচাৰিছোঁ যে অতি সোনকালে পষ্টমৰ্টেম ৰিপৰ্ট দিব লাগে আৰু আমি যিটো দেখিছোঁ মানে যিটো ফটো হেৰিৰ যোগেদি আমি দেখিছোঁ তাত কিন্তু এইটো ছুচাইড যেন নালাগে কিবা এটা নিশ্চয় ঘটিছে তাৰ মানে কিবা ঘটিহে এই ঘটনাটো হৈছে ছুচাইড ৰূপ দিছে আৰু যদি সঁচাকৈ ছুচাইড হৈছে কিন্তু কি সন্দৰ্ভত তেওঁ ছুচাইড হ'বলৈ পালে এইটোও কিন্তু আমি মানে সকলো কেছ সামৰি মানে যিমান মহিলাৰ ওপৰত যিবিলাক অন্যায় অত্যাচাৰ যিবিলাক কিবা বলাৎকাৰ আৰু মাৰ্ডাৰ এইবিলাক হৈছে এই কেছবিলাকৰ ওপৰত আমি যুটীয়াভাৱে আগন্তুক দিনত আমি যুটীয়াভাৱে কাম কাজ কৰি যাম বুলি আজিৰ আলোচনাত আমি এইখিনি সন্মতি হৈছোঁ আৰু ইয়াত কোনো দল সংগঠন বুলি নহয় আৰু আছে প্ৰত্যেক দলৰে আছে সংগঠন আছে কিন্তু আমি সকলো কমন ইছ্যু হিচাপে যিবিলাক আমি চিহ্নিত কৰিম সেইবিলাক আমি সকলো ফাইট কৰি যাম Today, all the women organizations in Karbi Anglong, political organizations as well as all the social organizations, all of us have gathered here today to stand for women in general in Karbi Anglong. So it is our humble request also from this platform that it's not the only organizations or someone who is working for an organization is responsible for the problems in a society. From this platform I would like to request every women in Karbi Anglong to come forward and stand up for themselves so that we can pressurize the government, we can pressurize the law and order and pressurize the district administration to take steps for all the crimes and injustice that has been done against women. Instances are a lot, like how she told us, so many instances have come, but law and order has failed us every time. A social organization can go to a certain extent to pressurize the government or pressurize the law or take action, but at the end of the day it's the law and order who needs to take the action. But the law and order has failed completely in almost all of the cases in Karbi Anglong, or even if they have done something about it, we are not aware of it. So from this platform I would also like to tell the law and order, be it the SP or the additional SP or whoever is in charge of law and order out here in Karbi Anglong, that if such cases do happen, please make sure that whatever the proceeding of the case is, whichever situation the case has reached, the public should be aware of it. Public is not aware of any such cases, any proceedings of the cases. We are not aware if all the culprits who we say that are the culprits are the actual culprits or not. Like the case of the suicide case that was mentioned. How come a postmortem report has taken so long? As far as my knowledge is, a postmortem report should be out within 12 to 24 hours maximum. But this is more than a week now, almost a week. How come it's taking so long? So
there is a delay in everything that is happening, be it the medical department, be it the law department, be it the government. In every field we are failing our women in our society. Basically, crimes, yes, crimes are happening in every field, but then women in particular are being subject to so much of crime this past few months that it has become a very disturbing fact. Before, we used to hear things that happened outside the state. In Assam itself, the amount of crime that has happened, right from a son raping a mother and killing the mother, till a few months old baby being raped, or a few years old girl being raped. Where is the society leading? And until and unless law and order and the government and the administration don't come together, this is not going to stop. And justice is not going to come until and unless we raise our voice. So from this platform, my humble request to every woman in Karbi Anglong is, please come forward. You don't need to be a part of a organization, you don't need to be a part of a political party. Just come forward and stand with us to fight against this injustice, because at the rate the crime is happening, it's not very far that someday we will have to say that this has happened in my house itself, because every one of us have daughters in our house, every one of us, we have sisters, we have mothers in our house. So until and unless we stand up for each other, there is no one else to stand up for us. First, we need to stand up for ourselves, and that is when the rest of the things will follow. So with this, I would like to thank this this gathering today, that we all came forward without having any prejudice about each other. Every political party, every organization, we stood up as women today, proving that yes, as women we are together. It's not about politics, it's not about any other agenda, it's just about our security and our life here on that we need. So it is our right that we stand up for each other, we stand up for ourselves, and the government will have to listen to us. The law and order will have to listen to us, or else, yes, we will be bound to take steps which we are not supposed to. And we will not be left with any other option further on. So this is my my pledge to everybody, or my request to every person in the law and order and the government. Please take this in mind, and in coming future that this doesn't happen, and everybody lives a proper peaceful life in Karbi Anglong the way it used to be before. Thank you. Okay, mainly itu women's crime, lapen child labor putak citong ilo. Sinili tum dak suarlo tum isiwet kacisong lagi di tumhan suarlo tumhan kacine kaculo lapen belek usumar mana cubi pona sumar man kapasung kicok kiting mencing lo. Lasila sona kamang ke non krang kidam ji bang ke awidat nai akheba tak aklimang kadung da do itum kijapo nai itum dak itum cisong kono nang la lapen dak itum dak Karbi Anglong habarta ilong longi lason nang manbom lo lasin man medet nai lasi itum cingrum lo lapen suarlo tum det kali pinsu tum dak bancira punai itum suarlo kido kidam pencing lo kido kithat kicu mencing lo so pinsu tum manta nang cira punai itum suarlo det kali neli tum suarlo tum hanta unan ke nang cira tum nai busine itum hin pencing tuning ri lo lapen la suarlo kisung sedet ji iprang kidam lake non kibang dingula lasi suarlo aklimang kadunda sung sedet nai busine itum dak sop arlo so tum anda net cingrum lo lapen non kisumana kias pupon puki pulo lapen la sahe kias tame kilang cari pon pame nai lapen la hai kias tame non ini tum suarlo hin ben isi demand lo la se ahok kacuklem det abang pupan same inside pon wek nai me et me sen pen lapen prabjing pen inside pon et nai pusi ne tum min pen ta is di pin chingwai chingsai pon bom lo lapen non kiduduna sumartum same along same kichok piking ka du da sona dulo lapen culang rem ta dulu lahai non iprang mangge kabinet nai lasi majok le cubi pon same amithang asu son se cupatek nang po cupare nang po japo nang po ahem ham putumda lapen ape putum hanta tuning dike dalo
kibi pun kudak si bipon kibi dun jima same lang cari ad le bidu nai personally tu minpen kibalo lapen majok le bipon same milit loma polis hin pen same baswalu same kapacini donai atema moment men sundet bus ape putun jewang ne det kahi lupena joine tuar motor pen tangka poisa kawedet pen joine personally tu minta pen hinta kacirat dun je kabori dun je personally tu dakilang cari dun pas kabori lo base kaduk we same non iprang kedam ji baki bang jilang same poperet nai pesin edi tu minten dak ini lo samai jingra wai pelom bisa Tuhan pini nili tum dak karbiang long along sorlo song doan nili tum kacing rumpen eson jerni aku dak arsik pen kacing mai ponji pula bangso kacetong long nang litum gebang kon nilin betamang Tuhan juru parlong masih ningji pon uji din jabe long sita non malom karbiang long harlo kebat pik mana child labor ta ho rape case ta ho murder ta ho bangso kebat pik aputhak sini litum penaan karbiang long harlo sarlo song du nasi ladak ini litum KNC that women justice forum atum that Mohila Homiti atum that like song unji hu situation kandidat kunili tum kadok be mat hasi pini la so puthak elitum amena la bangso karbiang long mate dipu elitum adimalong ko son si jepang ke konjima la hoilong elitum sarlo song hoi ben ko son si elitum kache song ima karjab jima elitum also marphan elitum mahemtu na phan ko son si elitum mane kache protect kon misenpen mane iltuma society iltuma homa sa bangso paprang kon thegima la so kamatha kon si pini ni elitum la da kache tong la so kache tong long ni elitum penaan kang penaan alam the le dam lo sami ki jod ang deng kalila la sini elitum ke thek dam long abang ke la hello je la pen ke asamalong isi langdam lo pulotang ten dili eboy isi meeting ke attend dun long do la so meeting along bang asam ben ke bang tumsi reports ke pi je child school ke padun pen ke bipon child labor la bang so ola samlong ke ong nai pulotang te karbiang long se ek nombor ku si pu hada la sila support ko son si ke dolong po mala sini li mo sami pu karbiang long mate di pu long ini tum adon tin stame usumar ka chupi pon school pa charli pen punon ba bhara pen punon lason adon tin ta medu kasi niligi pudam bangke kumada hemsi kabe la bangse ili tum char ju nang kok di anlo asi la so char lebar ke ong pik wa jo pen si ili tum chemat hadam memede itum karbiang long ili tum karbi homas karbi society tum ke wan se ke pa prang dun ma ku bangke ili tum la dak pen si che thek dam long la se biti por hao biti bo chao kwa line pen jong si lang dam lo pulo tang te government ke la dak ke failure lo government atum ke thang na ta karbiang long aphan law and order punon karbiang long government punon sor lo tum phan la bangso ke ber thip arni bang ke chene ke halok murder ke pathi la hoya long bang ke sor lo la hoya long bang ke mane government pe na bang ke thang na ta anu ame ke char la so bang ni li tum thek dam long le thang na ta la dak initiative ke en pon ave thang na ta la dak ke claim pon la bang la hoya ve ke dam tang pinangan na case dulo ke claim pon ko mane phan ke claim ke ko mane hakenet pe ko mane la son pon non answer me justice ki people na bang ni tum thek dam long le la sikar biang long a law and order tuma bang ke mane ko pia pot si mane isi a case ninkan si hini la bang huil ke dam tang a case tamina antame justice ki people tum thek dam long le la hello la so posipini ani litum da la hoi murder tang ho la hoi crime ma bang ke karbiang long long non ang bat pik ason si litum thek dam long lo litum karbiang long asab obe da dim da jong si kapre ka dim long yong si mane ko sola pa pangbar dam lo pulo tang te ilitum ke chit sobet adim si non na bang ke highest level si mane crime long bang ke kile dun la bangke litum te therak me mila sila ta ka bangke karbiang long law and order ahin pen sitame penaan arsik pon jik pen si sor lo puthak la bangso crime ma puthak chai la puthak bangke teng pon pik deng pon nang ji pusin litum ahin pen same matha pon no la pen ke penaan na bangke bahera pen ke ba
arlo so somara tum jitu child labor le punon skuli dun pen punon ba rent house ke du puno daka charli pinang no somar atum pinang ke ka hengnu ritum che thek dam long pinan ke tras ke chu hor ki jun la hoi tum che thek dam long la si la so openly hor ke jor la hoi stameni ni tum pini thing mai pon la hoi stame bon ponang ji pakong ponang ji hor ke jor ta pusini li tum ge matha pondo la pen pina ana bangke swalo tumphan aja dalong pusita me decision making along me member pon unang lang pusini li tum hen pen ke mathada political la hinong punon balwe no dara hinong punon decision making polong bangke swalo apai bangke kompik la bangso ke kom joini sipini aja da decision ta me swalo tumahin pen ke endun thekede dengun thekede habide amasila dak a victim ke anivang kai post ta me victim ke swalo atu lalu la seke bangjia por hotla rent house ke du tum pusita me nilitum atopis ke banglo decision an bang belang la si dipu long bangke rent ke du pen school college ke dun dopik la si hala so arong along agambura la bangso moheta meneli prangjong ningje ponlo komada hem si rent house ke du ma komasi bangko an konada muni mane ke du ma la bangso alam the bangke mane hala gambura ta chini nangji kusini li tom bangke matha damlo komada hemsi komada somar ke duma amen mane aku apa ya men ang ton mane register hai ta bangso du pa me nei la pen ke isialang tum arul sibi nangji ja ajulo te chon phun konana tong ke damne thang chini ne la puson si dipo pir theke kasuli fere meme ajulo plote fere meme isia phai la tuma pha son si nil tum pena tum bange ka chini dam do la sila holong si tame api apo tum phan samenil tumahin pen dirta message ki pikang tung ke la hello nang litum asomar jong chi konane la son ren ka padu pen college university ba school ka padu la son do prote api apo tum ta chelang dum chon nang ji chelang onang ji la pen rong agambura atum dak min abang ke alang rideng alang lirong jong si la son ke do pulo tang ta alang litum ta conscious nai pusin litum ahin pen pini ka chingwai pon ta mit lang pon lo la si ke bang jilang apor hot ni litum ko antong chisong pon thek jine ni litum pini la dak chetong pet ka dok be ni litum ka chingwai jut pon pelang la si mo ajusi litum ka dok be mo kiri belong lang chili dun buta hai la si ni hin pen pini la bang so press media lo la ansi la mindi chat ni litum party chipe la pen organization ko pipe organization na lage penangan dolo kacetong nilitum kasi pinyalam arsikjit pencingwai kecingwai pon elo tepon sita nilitum nonta mane kacingwai nangi dola sita ami aji ইয়াত সমবেত যিমান ইয়াত মহিলা সংগঠন আছে সকলো মহিলা সংগঠনকে ইয়াত মেম্বাৰ সকল প্ৰেসিডেন্ট সেক্ৰেটাৰী আছে আমি কথা পাতিছো আলোচনা কৰিছো যে আজিকালি কাৰ্বি আংলঙত নাৰী নিৰ্যাতন বহুত বেছি হৈছে কি কাৰণে হৈছে কিয় হ'বলৈ পাইছে এই কথাবোৰ আমি আজি আলোচনা কৰিছো আৰু বলাৎকাৰ কিয় ইমান হৈ আছে যিমানেই আমি কৈছো যে যিমানেই আমি নালাগে বুলি কৈছো সিমানেই বেছি হৈ আছে সেইটোৰ কাৰণে ইয়াৰ আমি কি কৰিব পাৰো কেনেকা ধৰণৰ আমি আগবাঢ়ি গলে আমি এই সকলোবোৰ আমি ঠিক কৰিব পাৰো বা আমি কেনেকৈ আগবাঢ়ি যাম এই কথাখিনি আজি আমি আলোচনা কৰিছোঁ কিন্তু আমাৰ আলোচনা এতিয়াও শেষ হোৱা নাই সেই পৰ্যায়লৈ অহা নাই গতিকে আমি কি ডিচিশ্যন লৈছোঁ আমি কি শেষত আমি কি সিদ্ধান্ত লৈছোঁ সেই সিদ্ধান্তটো আমি পিছত আপোনালোকক জনাম আৰু বিশেষকৈ প্ৰথমে মোৰ আগৰ যিসকলে ক'লে তেওঁলোকেও কৈছে যে আমাৰ কাৰ্বি আংলঙৰ এই বিশেষকৈ ডিফুত যিসকল ভাড়া ঘৰত আছে যিসকল ছোৱালী ভাড়া ঘৰত আছে তেওঁলোকৰ পৰাই আমি বহুত মানে এনেকুৱা ধৰণৰ পাওঁ যে দেৰিকৈ ঘৰলৈ আহে বা ইফালে যায় সিফালে যায় বহুত বেয়া কাম কৰে এইবিলাক আমি ইনফৰমেশ্যনবিলাক পাই থাকোঁ কিন্তু কিয় এইটো হ'বলৈ পালে নে সেই যাৰ ঘৰত ভাড়া আছে সেই ভাড়াৰ মালিকেও এটা নিয়ম বনাই দিব লাগে যে ইমান সময়ৰ ভিতৰত তোমালোকে ঘৰত আহিব লাগিব ইমান সময়ৰ ভিতৰত তোমালোকে নিজৰ কামত ওলাই যাব লাগিব এইটো এটা নিয়ম বনাব লাগে তেতিয়াহে যদি তেওঁলোকে তেনেকুৱা নকৰে তেনেহ'লে তেওঁলোকক সেইখন ঘৰত থাকিবলৈ মানে আমি অনুমতি নিদিওঁ এনেকুৱা ধৰণে তেওঁলোকক ভয়ো খুৱাব লাগে আৰু তাৰ উপৰিও
যিসকল ল'ৰা ছোৱালী এতিয়া দূৰৰ পৰা আহে ডিফুত ইয়াত পঢ়িবলৈ আহে, লোকৰ ঘৰত থাকে, তেওঁলোকৰ মাক দেউতাকৰ অৱস্থা নাই, আহিব নোৱাৰে, তেওঁলোকেও যাতে মাজে মাজে নিজৰ ল'ৰা ছোৱালীক খবৰ লয়। যাৰ ঘৰত আছে সেই ঘৰত যিখন গাঁৱত আছে সেইখন গাঁওবুঢ়াই যাতে তেওঁলোকৰ নাম, তেওঁলোকৰ এড্ৰেছ, মাক দেউতাকৰ নাম, কাৰ ঘৰত আছে, এই সকলোবোৰ যাতে লিখি ৰাখে আৰু তেওঁলোকক মাজে মাজে খবৰ কৰিব লাগে। তেতিয়া আমি এইখিনি অথনি আলোচনাও কৰিছোঁ যে আমি এৱাৰনেছ এইখিনি আমি দিব লাগিব। গতিকে আমি আজিৰ আলোচনা আমি বৰ্তমান ইমানলৈকে কৰিছোঁ, শেষ হোৱা নাই। তাৰপিছত পিছৰ পৰ্যায়লৈ Rangkaian lagi Karbianglong today pentadu, channel pentadu, within time pentadu, itu mana choro lo, penili tumpini kacing bai lagi all political women's wing and all organization women president secretary discussion on increasing issue of women crime and child labor. Masuk kita beli tumping bai sono, tujulah, lapelke non mana Bangladesh contohnya itu Karbianglong mata suara teman kecilnya kapalo kecilnya kapati lahai kita dulu ni cikgu John yang bang macam lahai kita penangan dulu bon cita itu organization boy social organization boy kami itu polipo karanai dile abu itu kami memorandum di DC office jauh bah law and order besari jauh itu common no itu jiman mana মই ভাবো এটো ভেরি মানে স্লো প্রসেস অফ ল, এটো কারণে এপর হয়ে আহিছে। লটো অলপ ফাস্ট হব লাগে। যেতিয়া অন্যায় হৈছে, যেতিয়া মাৰ্ডাৰ হৈছে, এইখিনি তেওঁলোকে যদি হাতত নলয়, সোশ্যাল অৰ্গেনাইজেশ্যনবিলাক এইটো ইমানখিনি অধিকাৰ নাই হাতত ল'বলৈ। সেইকাৰণে we request the law and order of this district administration of Difu and Karbi Anglong to take strict action, stringent action to the culprit. এইটো মই অনুৰোধ কৰিছোঁ আজি আমাৰ সংগঠনৰ ভিতৰৰ পৰা। আৰু চাইল্ড লেবাৰ কথাটো যদি আমি ক'বলৈ যাওঁ, বহুত আইন কৰি থৈছে, বহুত ল ইমপ্লিমেণ্ট কৰি থৈছে চৰকাৰে। সেইটোৰ মাজত আছে, মই পঢ়ি যাম, মিনিষ্ট্ৰী অফ ওমেন এণ্ড চাইল্ড ডেভেলপমেণ্ট স্পেচিয়েল ল টু প্ৰটেকশ্যন ওমেন ফ্ৰম ডমেষ্টিক ভাইলেঞ্চ। ডমেষ্টিক ভাইলেঞ্চতো মাইকী মানুহক বহুত হাই কাজা হয়, চুচু বা কি বুলি ক'ব এইটো আমুলপি তোমাৰ আংবং দেখাতি বগম কাটি চক সম্পত্তিৰ বিষয়ে বহুত এইখিনি কাৰাকাৰী হয়, মাৰামাৰি হয়, ইভেন ডেথ জুই জ্বলাই দিয়ে তেনেকাও থাকে। তাৰপিছতে ডৰি প্ৰহিবিশ্যন এক্ট 1961, ইনডিচেণ্ট ৰিপ্ৰেজেণ্টেশ্যন অফ ওমেন এক্ট 1986, দ্য ছেক্সুৱেল হেৰাছমেণ্ট অফ ওমেন এণ্ড ৱৰ্ক প্লেছ এক্ট 2013, দ্য প্ৰটেকশ্যন অফ চাইল্ড মেৰেজ এক্ট 2006, Juvenile Justice Care and Protection Act 2015, the Protection of Child from Sexual Offence (POSCO) Act 2012, the Commission for Protection of Child Rights (CPRC Act 2005), Right to Education Act (RTE) 2009. এখানে বহুত আমাৰ ইউনিয়ন গভৰ্ণমেণ্টে বহুতখিনি আইন ইমপ্লিমেণ্ট কৰি থৈছে, কিন্তু সেইটো কিমানখিনি আমি তাত মানে ইফেক্টিভটো পাইছোঁ বা কিমানখিনি সুবিধাটো পাইছোঁ, প্ৰটেকশ্যন কিমান পাইছোঁ, মাইকী মানুহৰ ওপৰত, চাইল্ড লেবাৰৰ ওপৰত, সৰু ল'ৰা ছোৱালীৰ ওপৰত বহুতখিনি আইন কৰি থৈছে। কিন্তু হাউ ফাৰ আমি কিমান লোকে সেইখিনি আইন লৈ আমি সুবিধা পাইছোঁ। সেইকাৰণে এইটো এটা ৰিকুৱেষ্ট আছে, ল এণ্ড অৰ্ডাৰ। এতিয়া আমি ছ'চিয়েল অৰ্গেনাইজেশ্যন আমি খালি বিচাৰিবই পাৰিম, ৰিকুৱেষ্ট কৰিব পাৰিম। ইমানখিনি আজি ঘটনা হৈ গৈছে, দিছ ইজ জাষ্ট বিকজ অফ ভেৰি শ্ল' প্ৰচেছ অফ ল বুলি মই কওঁ। বহুত শ্ল' কাৰণে এইখিনি মানে ঘটি আছে বাৰে বাৰে। গতিকে সেইখিনি অলপ ফাষ্ট কৰি দিলে ডিটাৰেণ্ট এটা দিব লাগিব। যদি কালপ্ৰিটজনে সেইটো কৰে, তেওঁ যদি আধা এৰি দিয়ে, তেনেকুৱা তেওঁ কিবা ভয় কৰিব আইনৰ কথা। তেওঁ ভয় কৰিবলৈ নেক্সট টাইম তেওঁক চাই তেওঁ ডিটাৰেণ্ট এটা দেখুৱাই দিয়াৰ পিছত যদি বেলেগে তেওঁক চাই পেলাই ভয় কৰে, তেতিয়াহে সেইবিলাক বেয়া কাম বা ক্ৰাইমবিলাক কমিব বুলি মই ভাবোঁ। আৰু এতিয়া বৰ্তমান আমি সংগঠন বহুত আজি লগ পাইছোঁ। would like to thank আমাৰ প্ৰেচিডেণ্ট কাৰ্বি আংলং জাষ্টিছ ওমেন ফৰমে সেইখিনি অৰ্গেনাইজ কৰিছে। আৰু বৰ্তমান আমাৰ শেষ হোৱা নাই মিটিংখন। কথাত আমি মানে হাত ভৰি দিছোঁ, যাতে মাইকী মানুহে হওক, আজি তিৰোতাবিলাক হওক, ল'ৰা ছোৱালী হওক, যাতে ভাল সুবিধা পায় আৰু প্ৰটেকশ্যন ছেফগাৰ্ডটো যাতে আমাৰ ল এণ্ড অৰ্ডাৰ পৰা দিয়ে। সেইটো মই অনুৰোধ থাকিলে ল এণ্ড অৰ্ডাৰ ডিপাৰ্টমেণ্টৰ পৰা।
Thank you so much.